يمن حوينا دوستار دستين من بلا بغار فجينا دوسنا Kale li Malabadê ku girêdayê navçeya Farqînê a bi ser Amedê tê dinyayê. Tiştek bakiş ew e di herêma Malabadê navê kalê daydinîn ser zarokên xwe yê kurîn û kalê jî yek ciwan e. Kalê dibistana seretayî û navîn li Malabadê, lîseyê li Batmanê û zanîngehê jî li Wanê di beşa civaknasî de diqedîne. إيفان وللفاكر دا دلبر ورحافظ إيفان Ew ji biçûkatiya xwe ve di nav civatan, li kolanan û li dibistanê her stran gotiye. دبن پرو باسكي خوان دل بكحينن توافي Piştî ku dest bi zanîngehê dike, bi awayekî amatör be jî dikeve nav cîhana muzîkê. Kalê di bajarê Wanê de hinek xebat di dezgehên ragihandin û rojnamegeriya Kurdî dike û her wiha berdewam dibe ji xebatên li ser muzîka Kurdî. Lê mixabin rastî gelek astengiyan ji alî dewleta Tirkê. Di sala 2005 derbasî Başûrê Kurdistanê dibe û li bajarê Silêmaniyê hemzeman ku dest bi xwendina zimanê Kurdî di zanîngehê dike, karê rojnamegeriyê jî didomîne. Kalê dîsa we digere Tirkiye û 5 salan li Stenbolê dijî, lê ji ber ku ew her ji welat hez dike, berê xwe dide bajarê Amedê. Di bajarê Amedê de dest bi amadekirin û tomarkirina alboma Beyv dike. Kalê di derbarê afirandina berhemên xwe de biryardar e û hewl dide bi berhemên xwe di qada muzîka Kurdî de navnîşan be. û di dawiyê de nûçeya me ya xweş ew e ku kalê dengxweş û resen dest bi amadekariyên derxistina alboma nû dike. نمال دارن اول دارن بجم چد خوازی بینان و آب دژیم لبه موزیک ناجیم لی خوز رازی من چمجم بناگری نمال دارن یعنی از یکی بیجم و نهاقیل یدی ببه از دویم بیجم و باشتر ببه جوان هنجو جنرال ترسونک و باب دیلن knocking on heaven's door. ودش ترازی چد خوازی جوی دلم تازی Strana bu dar yanında çe. Aliye kurttur u khurttur da be. Aliye di qışmettir. Aliye kem nanuzu koye. Aliye diye nizani. Yeri paraya oynayana. غمگینی و ترالی من دا چد بینی Strana ku hayan ham nestran diye. Jiber ku emje beparmane naha azadiye. Lidis baroj da heye ku buguhara damam azad bin. Dünyaya da heri pır çar devletan haznak. آوایان گوکت بیزانی من بیان کرد Jibole pırsı dve bersiveke du u dirêj bedayîn. Jiber ku dema me Kurt e, ez ê jî tiştekî Kurt bêjim. Dengbêjî ew gewhera ku pirî me ew guvaştiye haltê de nemaye. Yani divê wek navarok em dengbêjiyê li îro bigoncivînin. Tenê wek teşena. بگرم از دبخت تدم نکتنی جی کد
برای زیادتر رق بود لنها یعنی آهنگین شوازن کانتری و پوپ حتی شوازن دیجی دناو موزیکام دا جدیگره ميني تويم خابيني ودش ترازي دماغو رق تگوتن جبر کو لوی در شاختای روجوات بیرا ملوان لی لحمو ولاتن دنیای جین دنیای بلاو بیه وقت شوازن دن رقجی بلاو بیه و جبو کردی ماموستا کرم گردم زری ده سالین 1907 ده اف جورا موزیک با اوای که سرکفتی خستیه ناو رپرتوارا کردی و ام ایروجی بالجوش او گهداری دکن وكيدن هوالين نيجان هارون الكيه عندما بري كوما روشن وبرهمن باش دافرينه ليش بركو از روكد بشا مزيكا بو كواليتي ده يعني مزيكا اليت تدبينم يعني كردي جبو و شوازه پر گنجاوه یعنی سبروجا و شوازه ده کردی ده هیه روک و کردی خوش لرد گنج بن و کاری دوی بکرن آفراندنه کد آزاد ببن اوش بو دنیای جی پر باش ببن امال دارن اول دارن تجم چد خوازی يعني دما از چم دکان اکی کو هستهک بستینم چی دناف هستین رنگ و رنگ ده دسته من با آوای کی سروشتی دچسر هسته زر يعني جبر کو پرانیا دما من د مطبخ ده در باسته و من مطبخ خو زر کریه يعني سدم چی از نزانم لی جزر پر هستکم و 13 سال بله دما من و عربه دیت من شوارا گوت عربه من خودش ترازی چد خوازی جوی دلم تازی هرچند دست پی که ده جبر به درفتیان ایرو شو ند آستا کتیلا واکرن ده بشی جبو سبروژی پتانسیل که باش ده برچاوان لبرچاوان رادخه از بیشم روزه که وی همون کردن منجی پرانیا کردا ببن مبتلای ایرو شوی ایرو شو تشتیم باش چیب که هیویا من مزنه